ke final invitation knockout football tournament arjar play arjar pesau ke bala penyai dekat NNSSCC New Nong Sport Social and Cultural Club kalapoi sya ke bakut hak pesau trik penai pesan arjar pesau hak ke jingai lekai ke long ke Blue Bomber Persya Yakri Boy United pada hak ni ke jingai lekai ke long ke internet bah hadu kata-kata bah ke kelas step ke long ke Maria Khat Baro Athlete team Henry hak kelamit pan ke Blue Bomber kalau yo ban ki ningkong ya kejar jongka dekat tie breaker badai nak ni bakal penyo mensim ke Blue Bomber benang try sistem syu saat teliki goal bat kalau yo sundan ban penlim ya ke Boy United dalai la 0 hadu ke bakut bat ke Blue Bomber kalau yo ya ke 6 champion nak ni ke tournament rengkat ke trofi berkesong pisah ke basau lak tingkah. Cek biar cek. Berai. Yang paling kayaknya dia luka. Lau apa dah buat? Ini mah sempit kan? Nice one. Come on. Shoot. Semua. Ayo. Ya go.
Skip up. So, boleh. Jai. Riar. Yarcho. Get. Ready to jet. Additional time 2 minutes. Good. Ayo lokat bang tuh. Hey, bro. Jai. Abnas kuat. South Nielsen, NR05V.
Laisau Nyosan Serpat yang tiba Bapin Subha Balik Belaj Ahmad Jong Gegit Subha Wat Nom Yang Subha Wat Nom Yang Sesendon Mentangan Kot No Ya Grup Jong Ki Mau Thariang Sebaik Bagian Wan Man Ayah ke Jingsyap Hapadang Jongi Ki Pada Bangin Nom Syah Santia Mengi Ki Pada Elada Pitiaro Minute Plus R minute Ketika jile kai kebaya kekba Hapadang Gine Ki Ardli Kisem Kibar Rampawa Kibala Poi Hakadeka Final Nado menene liba Wairo Omnon Bake Batu Syongkop Upen net jengmot bek tangha Kenai kemadan Kena yoi kalong kumso Na kaliang kena ke Khatwai siliang Ke Nekitem Naka jim sebet Jom ke Nong yale persya Kaklem Oi Sya ka jim petik ya kejar Bagi community bahasa kelamet Lane haka segenap Na kebentar Jongi kena persan Don kiba kersan ya ka Ribha United Don kiba kersan ya ka Blue Bombang Ngin nak kalian kinong penyat Ngin Yasha Abed Ha Kinegi Arteli Aku kong thấy waktu sang samla paladun Bagi luksan may lipstick bat cinta matu Aku bawa jusang sama pala Bai luksan bai bagai bagi baikkan Yaspa berthai dalai lai ruat penuh Lada dan tinggi alewandu Jiwa bahagia Dengan jusung kai Bala ibadah Dia tekut naik Bagi dapat Rindu kisah Badai bersak di Juli Satak kopani Kisah Makam Kakto Jawani बरसाती जूली सावन को पानी चीसो मौसम छ तो जवानी मुटु मेरो दुखमा थाल्यो नि होला भनना मायाको ओखती मायाको ओखती
Vàผิดก็ได้เอกทรฟีแล้วนะครับคุณโยรุยากากาสปรายSemua sakti boleh berjajar. Semua. Semua sakti boleh berjajar. Kena kita lihat nasional baru. Pernah lagi muat ni nama air medal. Kalau muat ni nama air. Kena kita lihat. One more. Tahu pilih penkelek nak, dah. Agar Pak di kapten juga blue bomber, si kapten Argentin. Kapten, please come forward. Will I have a short chat with you? Kapten. Kapten. Ini. Kalau penuan-penuannya aman lagi kayu. Ti ili kejile kai kebaikkan jaga pasap. Hadin kesikana Pilayo nam tam bat pilayo kejijok. Kai kejikso nagaleng jupi agbaidi bekagim mataksi. Nagong sabta ay kulay bisa inopnya do kaniga New Nong Sport Social and Cultural Club. Kalong ka paseso kaniga sige. Teng ay kulay ru yaga Riboy United la pois ni kathong. Kumchu ay member jangi family jong ka blue bomber ay kulay pois ni biora ni kathong. Kung kaya jingkali wa fikali kadai distrestom as a team UAPY ki substitute ru contribute bami antara hadian ru jadi kita ay dintai lang kolong kejijok. Any message nagaleng jupi na mentagi kun samla ki bala pe ya kejile kai jupi? Oh, ya, wa rai message tapi kon semlang ni. Oh, pun mentag kasi ndai tangki player ki ba select meneng tai ki don ki player ki ba next season kita penyelaka ASL I-League player kemudian player kita ka Shillong League kum ki khana kum ki samla na ne thang ki Shillong sim kane gala kalati pi kano gini tristom sim kane kan uksa baba hawa ki gini player kita ka ne nget ba akhir kasi ba phiru phinsa hoi ka thong pada bidon ka tristom kum ba kini ki rakal sai bawan ni la sap ta kasi Lisbon Lisbon na ka message ko papilay kakermen ba kikun sa lagi update jangan nagadong katay kijungi kiniosngo ya kane kajingay mensim ka message ki jopi bat ki penpray penrekam ha kajingim jong kajingi lekay jong ki kublay shibon nagarpani kongsan bain aishway ka cash prize bat ka trophy kan bot nadin bat karpani itu ba siat ya kayu kong ka champion ba ngin ya kerhoy ha kane ka pote kerpani ya ya ka trophy sumaba niya semua sama timur guys semua kemudian Shibon ingin saya kedua biang ke next tournament ikan main mapinawan Malaysia mentabiang balik giwi tim bro dan kalian juga 10% gila poin juga